semuanya muna tulang nami. Jala dison dito na ako na burong muna doon kami. Mulborot doon mamang madapoton tulang muna dan buhay hamu mengebal. Iko burong muna na sumatu dulu ni tulang muna din na. Ada itu tulang dison hubok kami do songon si dua nami tangan nami tulang asa siga tiga tulang ma do na tulang nami. Nah udah emang burung siga tihangi be. Burung nani siga tihangi musuh boleh pada bang. Mau lihat mah burung soalnya mah amang burung mengadu takas siga di burung nami mengadu macai uli jalau be burung mah hamu amang burung nami Mulai tema tulang di hamu burung nami. Jadi sama lima tulang. Kami naron waeng naking pamorong muna gelang muna marga Simar Mata. Jadi ada langsung di bature burung nami dope asbot doh kami mah diri nami. Ba kami naron ima aka natoras manang amang muda do amang tua nih bere muna. Ma amangon tinggal don di luar munon di 3 tahun mengalak buru namani nah amang tuana mengalak buru situ orang amani Amelia tinggal di Balaraja do somoni dohot do nagikon nah Edison Simar Mata mar buru muna buru sipayu jadi kami akan nasatak udah kesulian dia mau tulang nami soalnya mah pertinadan nami tulang muna ka tulang nami mau lihat tenang burung terus dah tuh nak kok nak terus dah tuat nak sinua dulu tutu sebaik na poras sinua pertutur sebaik na poras song ni mah tutu hame song perasaan udah nak aspek pada kadang nami diri nami pinatahap matu populer jadi melihat mah jadi song ni mah di hamu amang buru nami raja Simar Mata terus donak kok nado tuat nak hidup si tua-tua jauh diikut sanggara dunia tempat tuturan jauh hidup keluarga asal atau tempat tuturan kami dison keluarga besar si Bukir pada tahun nami itu natoras ni buru nami nganai parawanmu 5 amang Pak Erni buru kamar si Bukir mengalap buru nerajai buru Sidauro Somoni anak nami di Son Situkir mengalak buru dirajai buru Girsang dohot anak nami Pau Punami Situkir mengalak buru dirajai buru Lipo Somoni matong kami akan amar-maranggi oparan dia Punami Raja Silai Sabungan Saluturpok nama kau jati Silai Naboga Abimah tutu nagabe hasil utun amma popo berkat guru mengalap guru dirajai guru pacaitan kasong lima partinadan siap kami Tahu timara cara tulang nah ulian nomor jadi neng rumah kami pada foto kamu na tulang nami ya ada yang baru sama ada di mau tulang Roma memang bermarah dia di hamuna tulang nami Raja Situkir Silai Sabungan di Arinauli Arina Denggan di Begasan Sadarion di Pernakok di Matanarion Rodo Hami Pergelengomuna Marga Simar Mata Madepoto Kamuna akada tulang do na tulang nami Raja Situkir Silai Sabungan Rohami Pashaton Dulu-dulu si panganon nomor saudara asa dulu-dulu hagabeomon dulu-dulu tupak horasan imananaeng si hat-hata si lota di ulau sadarion malutung sumonope tulang na buhay terpashatami song na mabalas rohamuna asa dahon ma si titi Obama golang-golang para muna Oti so sadia na wulu pas hatam itu udah bangun na tulang bahasa itu hatta ma namangguhi pasu-pasu
Silubo di Muhammad tulang. Mulai tema dia mau mengguru nami, tong mamang rari mau mengguru soro kami pasatos di kelas itu mahuna. Gabi tulang. Tujuh di jemaah pasaton nami yang guru. Terus mai sama tulang. Kajal ya masih kajal hijau. Jadi mulai tema dia mau mengguru nami, laki tutu nunga di pasatan untuk kami tulis panganon terus benakok na tutua. Nah. Ison lupa saat kami deki si dio deki si murudur deki sahat dalam temun mengidu tua mata di mata sang dia totong di pasu-pasu hita jala sang yang nami saya dihurma akka pasar yang munah kalba maka pasamota munah si toro para memburu nami ya totong kamu dapat japolan naloma di pasu-pasu mata di mata tutu song hidok si dua maduhono maru jabi-jabi marbulu masih marna sunah tang yang nami dia amat tadi mata pasahato pasu-pasuna kita saluna iya mbak tutu jangan tulang pak tutu mah tulang nggak uli baru jadi asal masih panganom mari atau tulang wah nggak ada di bagi kamu mah semangat tak doa tulang buru nabi buru biamu oh dulu lama masuk be isi marmara aku bosan aku sadarnya kalau sama harus coba bos saya sendiri karena gua malas buru marmara ayo gua tuh buru halo saya nah dulu tengah tuh jadi baru kalau nak mudo nampak tuh bang sepanganak tuh baru bahasa hamuman namanya ditanya boleh nggak berdong hamid bagaimana baru si kita mempetok kota tong terpaksa ada marwata maka yang maida di suatu kami oleh jauh dari bata manami akan hinokot di mudarmu Yesus Kristus Tuhan kami martang yang kami derupamu amin sonima dihamula tulang nami kata di sepangan modal nami sedikit si opa mengulang-ulang pangarahuna mulut songoni pendapat terpatu pahami geleng munon tulang dan tulang saya itu hatama nama goi pas-pasuna sepangan mereka tulang jadi sonima dihitan nama hamarangi saragi si marmatan dison di pasahat tulang tado tuhita deki si mudur-udur deki sahat deki si dio mulutung di juloni hasuhu tapion nang rak majalah meta saluna teh gai majalah horas somoni mah dihita saluhut na paparan yang putar rasa sudah sabungan bro dihita saluhut na rasa di rumah sahuta di son kujalo hamido tulu-tulu di sepangan share rasa di pamorota rasa isi marmata bolo tumpe di juloni hasuhu tanon nang di julota saluhut na mana teh horas jara gali somoni mah hamburu Abi urutan terlalu tengah bro. Gak betul lah. Mau lihat emang bro. Semua ini mah dihamu rasa di burung nami, rasa isi marmata. Nak kini lunga tutu di pasahat tamu, dua depan nami, tulu-tulu si panganon. Nama hukum mahami rasa di burung. Atas sama dia do, partoding nih tulu si panganon. Bagaimana bro? Mau lihat emang dihamu raja nih tulang nami, raja situ silai sabungan. Aking ngobas hatam itu ada muna raja nami dulu si pangan lamar saudara iya siya kami raja nami surung-surung ni raja ini soni masih diubuti mah raja nami mau lihat emang amang boro song ini mah tutu dihita paparannya puta raja selai sagungan ang soni raja donga sahuta surung-surung tado kapain na angko pagorik si pangan ono molo taring atusan ang macam lagi pacabar tade. Ya isa tayo teh. Ihabu ang guru nabi. Gak betul lah. Si doa dulu, si lain dolas, si doa pertuturan, si lain horas. Di pasar tamor kita terus si baron surung-surung nabi. Pasar tamor matuhabu iman jampa kaur kota. Jadi somoni mah di tanah marhamaranggi do dengan saudara raja nibul sahat do kita
Jabar Kota sian tulang ta raja situ krisilai sabungan bah anu mata kasyagia teh kalau di posai majo tahu itu mah tulang semuanya mah tuh ang boro ba mangidotiki mas kami tokin amang boro dina marsiai pasangabak kami akan nama rawat tubuh dina lahor manise manukun hamung rasa pengoron nami ya betul lang belakang mo tulang mau lihat deh semuanya mah dihita saluhut peparan punta raja silai sabungan sebalu tubuh amar hajat sila nawula walu matutuh hita peparan ne punta nasangapi mulai selo raja tukir raja Surdi Raja, Nabawi Raja, Butar Raja, Batu Raja, saat Duta Bur Raja. Tidak sedua-dua itu markat kado bona, marbulung nang rating na. Ulau ni hahana do, nang ulau yang gina. Mulau hahana marulau, ang gina ma panubuli, suang-suang nang sebaliknya. Apalagi partikino, sian haima orang tukir Raja nomor 2 nagawi hasubuton di tengah-tengah tak hamu mah haha nang anggi dinami nagabe pasinabung manang napan boli apa partikeno isalani partikeno pinasa ma tu Opu William Silalahi baru tabar mula timah di protokol nabi toh mati tusong ni dari dua tinalikin nah kulit atos tuhuli mulu hanggina manang ahana nomor laut tama matutu ahana mang nanggina nagay panampoli so ni manang sebaliknya walu may tadutu pinagpan ni o puta raja sila sabungan si walu tupuk na marojat sila na bola mulai na siya lo raja satu ang gidulik tatapur raja iya pala di laut kasadarion o para no puta si nomor 2 tukir raja ma nagabe hasubuton alani kita ma nama si pasangapan isi masyan hita nagabe raja pangalusi raja panukun manukun manise haroroni amang boruta raja si marmata ope pinasama tu kita nama hamaranggi buat si sadahata mahita dihamu raja di dong sautan nami buat raja nami sadahata matong nauli kay majal koras oke tutu maka somallo somoni atau pinasaha ma tupo parlo punta si nomor 2 imal amat ka asipayung boru dirajai boru purba ama pania asa damang ma nama nukun haroro ni amang buruta raja si marmata buti mamalate jadi kami ma tutu jala horas di ta nama maranggi popar na puta raja si sarungan sel tupuk nama rojatu sinada ulang Didok na tua-tua baris-baris ni gajah di ruara pangalawan molo nunga kasuro raja ni rongat tubuh di kemalawan molo dung di yolowan dabok ma atong maka pangamuan alani hujalo ma di bagasan las di roha dot kudu di roha mau lihat ma dihita jadi sauni ma dihamu raja di rongat sautan ame dus merata hujulom beda mang Dilo na tutu di tinali dat dorong botar botana sisa dana sira boru kita nampai kulit margana ada di hujulong mamu mak asar pak kita nongdobi raja pengurota jadi suang ni mah dia mengurung nami asa hudul mau dia disawulah pirang nami bertemu kurek-kurek mo jadi soni mah diwita teh dia kau ka inata sorry pada asa nangak meta merdahatana mau kana orang tertinggal mau sipok kamu masih gue tak kita ulang salamat dok mau lihat mak jadi soni mah raja ni munggoro boleh mengarade raja ni buru asa tahu mulai tahu ka pakarata partikiron pasantai ma tu angguronam mulai tema di hamuna tulang nami adroso tahu dulu tipe kasih tulang dan kamu jo di hami partikiat jo asa masih renggeta jo hami nomor hamarangi nomor tubuh nomor sauta nauli yang berulang kau mak song ini mah dihita nomor hamarangi poparan yo puta si mata raja si marmata nang song ini dohot
Raja Donga Sahuta. Raja nami Donga Sahuta tidak na dua-dua kenal dengan dorong botaria botana. Nah tapi asing-asing margata ada totong dohita sisada hata. Anani asli soma damang. Asarak mahita mengadupi raja ni hula-hula nami Raja Sipayung Silai Sagungan. Mulai ada Raja Donga Sahuta. Jadi dihita nama Marangi turu mahita pinaparga puta si mata raja halhi raja dosi raja do tutu raja nunga sada hatarta siatong di bagasta tapalah behita marsisisean hidup hatarta naking siat bagas melutungi siya behita nama katahon nang sasada hata mahita saluna disi neneta jadi bahas moni mah gamima jala horas jadi soni mah tulang nunga sada hata hami sada patohan di ulota sadarion nunga mengadadi hami raja nami Pacuun Nauli mah among borong setari among borong wah pacuun mol tu habe stok sila samungan. Oh salamat doh lagi ya teh kan tiba torok ni ada koparedo pungon Jadi hati be si marmata mah tulang raja Marmata nauli among borong. Jadi makna tema tu ita among borong. gabe tulang Parjuru tamaro kita madok mulia te tu makta parting kabasa dipangirin pangramaton na tu kita saluhukna hibas samuro hibas sami dari dapat temuna satu dengan ibagas nami namarapang namat jual si gongkom nasa isida hagudangan ni anak pangutaran ni buru pajalot sangap pajalot dua nunga hudul tu kita di kursi nahot sikat ni lagi tiar asal dia matutu tiar berita horas tiar berita gabe tuita hujulanon amang boru na boru nunga bosuh kita mangan idah nalas salat marlo pajut sebuminum ais dio nanti nahon di na boru nami asitang yang nama tu tomat tanah nomor 2 ni bata pamurnas na tu lagi saudara matubui si pasita paneli jala si paneak koli-koli asa dohon matutur sama di isi dua bakot dalam merhato na tubuh di robian awas matok kami nama mangaton tutap ba nama dinamu sikat ni sinadongan matutu alay nung nga ni harus somal na raja ni Boro jolo ni tanta na sa pinudon jolo pinangan na sa nisupot dia malakat na dia morok na dia mata na ama nidok na di situ ni si pangaron na pinatu paunay partikanok pasak tabi itu ang buruk mulai ate madi hamuna raja ni tulang nami raja situkir silai sabungan las itu turu hanami tulang ro madapoto kamuna di hutat tahun minardo buhin na tulang nasong ni do da tulang daw pung saluhuna udah foto kami aka nabinubus nito di munaw masih kami tulang madapoto hamu aka tulang nami pung nami saluhuna jadi dinaro kami tulang kubuah kami nakingan songa belas rohani da tulang tudu-tudu si panganon namar saudara oti susah dia betulang basa mama suma Tuhan tadi bata digonggom to di nakadaupung do dakar tulang nami dihami ka pamurong muna tangyang munai matulang asa lam tugadana jada tubergana patu paun nami mabelas rohan muna amu ka tulang nami dengan tulang nami dia naman hukuman yang rajai di situ di si panganon idah masa do lopan nasusah dia tulang hatana tulang pahorasan panggabian do nido na tulang siduk buti kami tulang mau lihat batu tu raja ni Boro panggabian pahorasan batu tu dihatan si pangaron na kita hasadat toni lihat matutu gabe lihat horas tu kita saluhna asa dohon masona dia di sindato tua bonane puli di dulu di tampongan manang tuli yang mengalakka seroma kanauli tutaba nama aka pamamuan matutu ale raja ni Boro marako din na nauli marronga doradingkan syapkum na song nahudul sidur na song namardal asa kasujok perbata kasujok ora
takas si tamaduma takas jala nama mora si takas panggawin perhorasan Raja di Boru asa takas ma awang Boru marbawa buti ma mau lihat mari hamuna raja ni tulang nami kaya naman nakasi mo ng rajai di situ ni damasa do lopan naong mupa naong tasahasa gato ni pagunay matutu dia matakas na dia manidok na asa takas ita uju purba jakas uju kola asa takas matutu hita maduma jala takas mahita nang mamora madu raja nami raja bulun disadatiki borhat anak nami na margowar si Andi Kusuma si Marmata ro mardalan-dalan somal nama tulang akan aboson mula sa perkerejuan mamulus yang hutan ni rajai hape pajupang ma dok burung rajai di hutan perumahan Puri Mestika 3 rasa nina tulang jupang na naliluluan di mana nasa lilingon tersonggok tarotoho di mana akabubak ng pikiran na uli ni pinaraja namin las burju na tinagam ni Rohanay mangalusi hatani anak nami si Andi alani manang na di mahurong si pusik na nasida nung marsitadan burida tulang do hapay na Rohana kalau may mana mangalualu babatua ninna disihami doa kau doa mungna ada aku tada buru ni rajai buru situkir gua boroh kamu bapak tua madaboton hutani datulangi nunga masih jauh kata hami jala nunga sahata hami sadaro hanami neng pojukun habosonon neng marasoho teman yang kami nian elek ma datulangi dok natulangi asa olu burunai gabi parumen ni bapa do bapa tua ninna terhalong menghami tulang jala masa situ tuh pakilelan tuh sungguh dia menangi beko manobot burun tulang miningon benota dilo peribaki bujudo tulangi borha mau nang pada biar ho bawa tuanin alani holong na masih holongan do holong ni satu hatta hobari no kami mah ro madaboton hutan dia tulang di Puri Mustika 3 rasaon asa mana kasinian na dia tutu nanay parumayan nami yang kinami Solomon Rohani anak nami si Andi didok guarna si Erni Claudia Marta buru silalahi ninna nak roha margani do pun do horoi buat uben dok silalahi hape nakeng situkir di son ale dusma rohakui ai sadaro hamuna sadul nakadopung ima guarna nabi nabuana tuhami tulang si Erni Claudia Marta tinodo ni Rohanay anane tulang ubarino kami ro mendabotu panguna asa unang benian hatane kana boso alai tapatat pemenian hatani na dua-dua ima si takasna ima si tuhuna na roma hamin wain tuson na patakokon hati na boso dua hatani aka no dua so sidok bodi mahami raja nami nauli ma angbor jadi napa tua hata ma angbor gabi raja nami napa tua hata ma tu hami roh dapat kamu magido tikti ma ami sawatik angbor nauli tulang asa batak kasain guru nami jadi soni ma dia muhuru nami
naking nung tekas tabege nang majalo di jalo do jalan YouTube hata sianu nomor gor Andi Kusuma Simarmata nang todo di jalo mang naduduk jalan nang sa dua lagi waktu neng pamuka pasar itu kata kasang majur nami. Jadi setelah dia mula-mula nami mau pariban nami si Marwata pariban Boris Tukir lagi gladi resiko nasi dari tohu jalan tekas pe suku kami so ni mah itu yang boleh Nakakain doang ba? Masih kusik-kusik nih si Delayon. Jadi sonima tuh kita nyamar-samaran ki rajin sama sauta soni buru buat tauloi ma rajin yang menggurut tak napato hata rajin sama sauta nami naudi ma mau lihat ma jadi sonima amang buru hujalo hari ma dihatamu napato hata hita dia pada tiklem biha menggoro arang dope sitari kotak ta gawi majal horas ma tulang na burju macelas itu tuh rohana tulang upg sa duhut alus muna do ulila umuna di hami akageleng muna marga Simarmata dakuri pu hami naking torsongoni alus ni tulangi triulu pu tulangi do nanaing mengalak buru hami tu buru ni tulangi ope salinai do nami matutu mau lihat ibu dong malah bubu sama do nami dia muna tulang nami do na tulang nami saluna alani tulang na tulang songoni mahurua bulutu siap pengiduan tulang balas didik komen yan tau duti dia ka pakateota asa mengidu mengelet mahami tulang habis cepungu hita asa terlanjut temanian nama usip-usip nagugu nama rangi tadi itu perbogasan nasida si anak do buru tainon song ni mah ele do pengidon nami tulang na ulima angbor enaroho ada tabur na kisipan ano batu banyak kana puro nami minggu depan maka na sana itu ya oh seram tulang alima itu tikma jauh yang baru dah nah uli tulang jadi song ni mah tuita nama-nama ki topar putar raja selesai mengusul turput nama raja selesai nopo da song raja di buru raja di rumah sahuta di Pangidon ni raja di buru ta los salarium ma mar Pangidon na sida mar husik-husik na gogo buah tajalo ma na sida mar husik-husik na gogo masa tayo ma do rumah sahuta jadi waras dari waras nami biamu hasil nami waras sebulan nami waras tukir sudah sambungan lalu matutu son mamuru muna masih saya buru deh kita lah kemudian tajalo ma kalau ni saya di pemurut lima tu baru nami asa abek kamu pada bomo nah Mana bro? Tunggu sederio. Jadi melihat dia mudah-mudahan nami tadi sebagai sabungan yang gue panggil dua mulai gue catat kami pas marwah mana nebut judul pari beton Simarmata pos marwah nah dia mulai panggil lagi dari kion bah so ami buru bah nanggelet mah itu kamu kerajaan ini udah nami naudi pak Buti pak, mau lihat deh. Mau lihat beriman. Mau lihat deh. Agak cek busik-busik nasi dia. Jadi itu kita buah namar-namaran kita orang tua saat kami teh terjalo mana nasi dah harus nago kok. Lah dua penting sare ini we. Jadi mau lihat mata tuh gawe majalah horas samung boro. Ujalo kami ma pangidong munai mar busik-busik nago kok. Atong tarisok kau mang boro
setiap ka rencana dok konsep ni una langsung dorot tak mau lihat di hamuna raja ni tulang nami atau orang saudara sok kami tulang asa menghidupi kami toka raja ni huta menghidupi penuturio kami nasida do rupoto ada do di tengah-tengah ni hutan nami ope di hamuna raja ni doang sahuta neng adong sehat halota tu hula nami raja stokir asa marhata hamu raja nami tuturi hamu mahami doang sahuta muna pertiga pesata mi doang muna melihat tema itu di hamu sebut nami sebut sinar mata di hari noli biar nadengkan di hari sadario tutuma nunggu babi di hari tutup nang sah mahita tulaon nama musik nagugu jadi itu tutup nungata boto di perserahan lo saya mergai naman waing menaktuhon akal lo nak jadi mulusian kami dong sahuta su nami si penulu pinuli mahami putih mah sama saya mulai arima di hamuna raja dong sahuta dia ka panaturion nau pinasa mula dihami mulut kami penon napasaton nau sadahata medate disi nasong lima raja ni boru baharong sedahonomu toka tulang ta na biasa pikiran nami mah pikiran muna tada mah hamburu na burju gaya ngotu jala horas songoni matulang tahu di matulang jadi di hamuna tulang nami salot nari dohol nami mah tutu gudang mau liate nunga di pasiat tamu pengiduan doa elelet nami nah talanjuton dia kapakatayota di bahasa tikion nama pusip-pusip na gugu iman Allah mengarangi dia kaulaun suaka arina mangihut dia anak do buru nihuriai dia anak nami dohot nanai parumain nami yang ginami buru nerajai opera janami dia ka konsep nakubahu batu pahami raja nami ya ulotai haduan nian ba molusia pengiduan nami hamima na pada diinganan dirajai hamima nama nahui mual lawinumun dirajai jala di hutan nami manian uloni patupon nami raja nami jala uloni raja nami ulo sadari ma sifatu pauta no di angwar tersongoni ma elhelet pengiduan nami raja nami cilubuti hami raja nami langsung mah jadi ta terdok menaik ulo tayan raja nami ulo sadari taruh jual jala gudang di sinamut nanai persidangan nahibul maniar raja yang non jadi salah hal mengalaikum mahami songo sobani ada sobani uhum tuhamuna rajani tulang nami asasi salimanobahu mahami di sinamu ni burini rajai jala mempersingkat raja kepetikian langsung maradohon nami raja nami dia gudang di sinamut nanai si pasar nami itu rajai gudang na 20 juta rupiah tabani aka suhi ni apang naupat do aka panadayon jala ulaunian no raja nami patu-patu mai di sopogodang HGB pematang siantar naudi amor lima song lima elehel pengiduan nami dulu pemuna raja nami raja situkir silai sabungan sinubuti kami raja nami naudi ma tutu among goro dua tekas suwe kami dia karencana do konsepmu gawe pasinabu nahibul jala ulah sadari gua udah tahu jual alani among goro asa lep kau tiki asa pengidu kami perdapat sian kami nomor langsung di dok karajan doang gawe itu lang jadi song lima dihita
naking nunga takas tabege di ma akar rencana do konsep nasian raja ni Buruta persinamut na hibul main na pasatun nasida jela takas gudang na nunga di babotohon 20 juta alani perjono pasatay ma tuamu buru nami asabet kau pada mo penggamu gudang-gudang mo saya menepai sinamoti pada nemo. Jadi oleh ate mah diamu hula-hula nami stokin makin takas do hukai uji utami semua dia pangeran ibariban nami sinarma sinarmo ibariban nami nanang main nami borus tukin yang mengapa kata ya kami ngado bariban nami segudang-gudang ngado pasaton na Tuhan alai mulutum ipi gudang nasa dari o pambesan hai mai hutur nau di mahami raja nami so ni mah oleh ate mau lihat mak dia mu guru nami jadi ope pasti ke pas tema tu raja nama sota nami jadi mulai dari yang wajib belum nami dan seperti belum nami ngatung takas nak ni pengen kami sama nama kata itu karena yang pemburu muna pada seorang mata tung masih ada buru lakison pedang nama siri-siri yang pakai yang muna son nama siap-siap susan pakai yang muna son menok itu dua orang nami udah benar tahu terus baru harus benar tahu jadi kami dong seorang muna si banyak tahu di jalan si banyak kok memahami peserta yang dapat dikenal tahun ketiga. Wah kita sahat apa? Jadi naro mau kita sahat apa deh? Sama susutan jadi dok dina tua lata pendalata duduk sibukutan raja pepina raja bonasuk do nagawe apen satu tuan nak. Alani upasak mapatikinot tu abang subulun nami. Enggak satu lo. Jadi mau lihat mah tuh gawe kami mah abang boru asal nama song node tua tu masalah di dulu di simar hora-hora nunggu gawe kami sinamot salut nama kita marlas di roha matutu alani abang boru salu pado takok na nang tua na alani atik buah adong panggiduan ni raja ni buru nami partikenon pasat tema atau otima mau lihat malihamu na tulang nami tadadu hamu akan ni raja buru namora di boto hamu do akan nasoloh di basar roha alani masih holdo hami raja nami dia ka tangiang pasu-pasu siap kamu dah kadopung akan tulang nami raja silai sabungan alani mulusi pengedon nami na raja nami asa tunglas roh nami asa sudi mahami yang non ulus amuna raja nami mahite ulus nagajang setero rabu asa alas roh nami jala gajang berita gabi berita roh nami toka kami na mardonga tu. So ni mah ele pengedon nami raja nami. Bos marwali amang boro didok na tua ay nare meriong kami na ay natiu do kami na rong gigi kencang ni pintar pasu. Kulo na muncul kami jalan lagi kirim masuk-masuk. Matutu. Di pengidong munai amang boro saluk na do hamuna ulusan nami. Ale mo tumpe sikat ni ulos herbang ima ulos tinosa dari pasat tamuna pasaton nami itu amuna lasma rohani raja di buru gabi tulang pasaton nami ma ulos herbang pitu bulung amung boro buti ma mau lihat mali hamuna raja ni tulang nami naung mau duku pangiduan nami neko sudido hami ulos amuna na tapi merhite ulos natinonun sadari neng borotong ya atau matu tulang tai ya mulutung buh subuh kita sudah diulusi asa
di pasahat akad tulang taiman non yang inna pernah saya dunia bilang nanya tulang na raja nami alai di pangido dahangon imat ulus sepasatu muna pitu tabasai dan meninna raja nami. Jadi semua lima mulai tema dia mu tulang nami. Jadi mulai tema amang boro tahu dulu mau saya tu nama ngiut ala mudah mulahan amak asamu ma nabatariasun kosmu jala ulaun ada nama sadi utamu ma amang boro tahu lawan buti ma mulai deh. Iya. Jadi mulai tema tulang. Iya. Personal tulang konsepnya pulau pertupulo patu foto madung sidung parhusi bonon di GKPS 3 tahun. Nauli yang Dung sidung pertupulo non los tauduti ma ulaun sidung marhusip tauduti ulaun martupul. Na paduahon ia pesta ujuk na naisi patu kota doho pamasum-masum ima di tanggal 24 Agustus 2024 Nauli yang bro di gereja GKPS Efrata Pematang Siantar. GKPS Efrata Pematang Siantar masuk jam 10 mandugukna. Ya, nauli yang bro. Jadi ada jam 10 do pamasum-masuni alani ba sarapan pagi kita tapatupa ima di pukul 8 na mangihut laos pesta ujuk nung sidung pamasum-masum ini tapatu pamai di Sopogodang HKBP Pematang Siantar jala pajuhutina lomuk ya. Nah taringot tu diaka panadeulion non raja nami buimaran non masyaturan no kita taringot tu nama jalur nama alena no nate nauli asalinggan no konsep na isadu inamara tulang tahap AEP itu orang iya isadu dupen no ka konsep na selanjutnya teknis masalah para masuk na no tugidong do di gereja kobar di saduman non nauli tulang. Jadi uang nguruk arung dobe na orang lobi inama konsep siap kami tulang raja nami asa tauduti ma raja nami. Jadi mau lihat anggoro coba pakai aja praktikian nanti buarang bukan orang masa suku lagi. Gabe tulang. Jadi soal lima di tak nemu beda orang raja ada masa nami ada buarang pe na orang asal pas tanya praktikian itu raja ada masa nami mau lihat lima aja lima. Orang benar laut terus orang sebanyak laut ala di pasok itu ulah non songsak kami dengan sahuran nong sila kami di lima na nang usip pengantin itu no ayo tu pen non nami dan non alam manung nami tangiam tu urut dinalabor tamu tu bona pasok jadi pasal tamu dari nami non tu bona pasok lima oleh ada mah di walau tuh kita orang marahin gua deh orang benar orang lobi deh nggak si tahu dulu jadi song lima anggor gak betul lang partikian fasa tema tu raja guru nami jadi ala ina mana pakai teota pas aku udah turun ya pas satu puluh na kita Ya, senai anak nami yang di Simarmata doma di arah Ganuk Magdalan das subalikan orangon di Arto Magdalan tulang tabe di Arto Magdalan apa itu atta okenari masuk na ito bas partukulan kasang nami ya ako lang parmain calon parmain nami on kasubani ujung ni holi at kabe na masa bani nalahuroon sada sa uhos sa bandaya man na siya magkito sa Ganuk Magdalan na nanisipanyod na siyang kini ay mahatabag ko, terima kasih. Aima? Sungguh lima tulang. Ay nang buku tanger sudah bahasa ay jadi nong aime ate
Mau lihat mah ang boro. Ayo pe pasatot na ima poda natur tu boro nami. Ala di partika pasatay ma tu abang 10 sero. Sero boro raja boro 5 juta. Oras mah bantagan Uber. Oras mah di tasaluhut. Jadi aku dua nok angin nang gue Simalungun. Bahasa tua, bahasa Simalungun. Oke. Jadi guru bahasa loh. Bahasa Jepang. Bahasa Indonesia. Oke lah, jadi bahasa Indonesia ini kita baru strukir. Jadi guru, tadi sudah kalian dengar pembicaraan orang tua, yang mana telah kalian sampaikan kepada orang tua bahwa ada rencana kalian untuk menikah. Jadi pesan kami sama guru kami, ya, peganglah teguh janjimu, cintamu kepada Simarmata. Jangan permalukan kami orang tua. Kalau memang sudah Simarmata ini pilihanmu dan sudah kalian berjanji di depan orang tua pada saat ini, tentu itu harus kau pegang. Tunggu sampai pemberkatan nikah nanti tanggal 24 Agustus, resmilah kalian menjadi suami istri. Hanya Simarmata inilah satu-satunya di dalam hatimu. Simarmata inilah satu-satunya yang paling ganteng di dunia ini, ya. Supaya sehat sepikir kalian. Kemudian guru bertanya di pasu-pasu Tuhan mah rencana mula ada 2 guru. Jadi imah atas kami melihat. Jadi mau lihat Madita. Jadi buah among baru tahu ultima tuh noh. Jadi ini dulu si Bahur, tahu orang-orang, Udah salah masuk. Di sini dekat tulis lagi. Jadi hata amat tulang. nauli yang mau lihat matu tuh terpaksa atau mata nawar tua lebata di nau sa sikok do ta foto ada maksud di bagasan nauli do nalingkat asa dohon masuk ngedok ni si tua kore do di dodong haka do si motor asa ngapulung aja berjali uli bulung na songon bulung itu dot bulung di moteng kontar mal dua rupa dia ka nauli nau taharai asa subi mehita marningot unang luba unang luba ada di madok mehita tuluhadi ingot ingot baru nami